kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Mabalinan. Anya di ko na mabalinan, Grace, anak ko. Mabalin konti agpariband, nanang. No, kasta, planong gayap ti agpariban. Wala, idi pa'y aplanok nga ipaunat ti buok ko, ngam itala ang anak ka urnungak. Entong madamdama, pagbabawyam to dayta. Apay kuma, kat idi pa'y akayat ko ti agpariband, nanang. No, apay nga may namasapul nga agpariban ka pa'y. Kasano mo ngamin, kulot ti buok ko, kulot mo ngamin ti buok yo kinitatang. Kaya nga ron matinatawid tayo. Sa anak akong tinto iti kastoy. Uray ipaunat mo dayta. Rumato mo lang ti kulot na no matidaw. At least, napadasak mo ti kunada ariband, nanang. Mare! Mare Naume! Yuhu! Adaak Mare! Nay, si kamot gayam na ita, Grace. Naimbagnal daw mau. Kastama kada kayo, tata. Ada ka din ni Mare Naume. Awan ni Naomi diti balay. Nagpasentraw itay agsapa. Ang mga no ada kliyente na ijay, tata. Isuma ti kunana. Kunaktupay. No kayat mau, mabalin mait nga urayam diti balay. Iso na laeng nasantay nga amaw na niya nga oras ti panagawid na. Agsubli aktulatan, tata. Itiks ko pa nga umuna ti gayam ko. Tapno saan mo't asayang ti oras ko nga agururay. Wala, may mayat manan. Agpakadaak nga rudon, tata. Agsubli akto no anya ti ibaga ni Mari Naume. Maray, andyan pa nagkunamay ti buok mo ita. Ay na, magusto ak launay ti unat a buok ko, Mare. Mabalinan dayta? Wen, Mare, mabalinan. Agyaman ak launay Talaga analaing ka no maipapan iti kakastoy abanag. When tay sumot ti trabaho. At to'y tibayad ko, Mare. Keep the change. Ay, nawaw! Sayang mo ti suplim ano, di mo alaan, Maray. Keep the change ko na lang arudon. Ay, Awat mon, igatang mo iti merienda, Mare. agyaman na, Maray. Awan anyaman na. Ay, wen kaya, Maray. San mabalin nga ag-beach no ag-swimming ka, Tani, nariban ti buhok mo. Ay, kasjay. Wen, Maray. Delikado si ka. Sa dino tinagapwam, nanang. Ay, iti ayan ni Ante, Sonia. Anyat inarambid mo iti ayan ni Auntie Sonia. Napagsaritaan mi man ti maipapaniti reunion tayaw. Reunion. Wan, tapno makapag-jobbing tayo nga kakabagian Ay nawan, kayat ko day tananang. Wan, agawid ka na dagti kabagian tayo ngagnanaod ijay abroad. Di mayat no kasta nanang. Adu tayo. Sa dino kanungay ti pagsasabatan tayo. Day tatijak pa'y sigurado. Mauray latan anoan niya ti ibagada. Awan mo't ingredients ti pansit kan makaroni na umibakag. Ay kung ag-purchase akto alakay. Kaano nga ron? Ay nawaw, makauray ka ka di. Busy akpay laang. Amumot nga ado ti kliyente. Narigat tag-purchase no dandani ti New Year, ta sigurado nga ado ti tao. Ay, dayjay laang No ngay nga ta siyak ti ag-purchase, bakag? Saan ang lakay? Siya kong, di mo man amon ti gatangam ijay no sikat ibaon ko.
Ilistam nga min Ay, uray ilista. Sigurado nga dantuman kurang ay. Nalipatam ka di tinapasama, kiti napalabas atawan. Nana Betty, ay nawaw. Si kamo gayam na umay. Makapakitod ka mo. Ag-purchase kayo mo't nana? Wan, adalaga tangag nakaw. Ay kat ijay kayong tuna, balay nga agbaro atawan nana. Ay, pasensya kan. Gamada mo reunion may nga kakabagyan. Ijay kami mula nga agbaro atawan. Ni Mary Grace nga Sumurot mo't lang ang kada kayo nana? Ay, wine. Imbunakit din naglugan Ay, kasta gayam. Ay, kat Happy New Year lataan, Nana Betty. Ay, wine. Happy New Year, man. Nakaw. Alala, agpila akaw tanay. At itong manon tipila. Amang ang kiidino, panawan dak ti pagluganan, may. Nalpasan nanang, naaramid kumulaang ang ti ipapaaramid yaw. Agyaman naklaunay, Grace. Sumurot akon kada kasinsin mina, aglangoy kami kanaw. Ay, kitain nyo Di kay madanagan, tanalaing nga aglangoy dagiti kasinsin ko nanang. Ay, sakit adaw ti malmalmus ita. Ay nawaw, awan pagdanagan niyo nanang, kabailan mi ti bagimay. Mabalin mo nga may nga iti swimming pool latan ti paglaguyan no kwa. Beach nga ron mati kayat mi nanang. Malala, mapan kayaw, no kaya ayaw ang agan anad kayaw, tadelikadaw. Wan, ammo mi day tananang, saan ang masapul nga ipalagip yaw. Una yun day ti abuok. Ay, nawaw, nanano tabuok mo, Grace. Nadadahil sabon tayo. Kitaan nyo man nanang, kasla na puuran matan. Nanana, kanya tinaramit buhaya. Abang ano impaplansam mo data. Saan mo nanang? Nanana, awanan. Nadadalan, taim paunat mo abuk mo. Amangan kunak no piki ti agas nga inusar ni Mari Naumay. Kamaya mo tibuyan na, hindi ka umay tayo. Amangan nulit reaksyon lang ti buok ko nanang. Ni Naomi at ikasaritam na ka. Isaw, timakam mo dita. Talaga kasaritak nanang. Diyak kayat ang madadaal ti buok ko. Di mo ka din nakita tiyagas nga inusar na itibuk mo. Saan nanang? Diyak nasiputan no anya abranti inaramat na. Ay, day talang agpaisaw. Agam adumat ti kliyente na. Sila imposible mo't nagaramat itipikay nga agas. Di pa'y ka mapirdi mat kadagiti customer na. Adupay mo ti makantatang. Adake kan makaroni ijay. Nagsuga kao, anak kao. Ay nawaw, mangan kayo kitday, tapno maibus day jay, niwanan. Ilton madamdamamanin Narigat no masubraan ti kanan. Ay, adaw mau awag. Sino mo't na ita? Na, ni Mary Grace mat. Na imabit lang tasong batak tatang. Ang mga no napatagmat ti ibagana. Hello, Mare. Happy New Year, Mare. Apay akastoy Mari? Tian niya, Mare. Nagadaol mati buok ko. Kita ang tiinsin ko a picture iti messenger mo. Nay! Apay ngay, Mare. Pikin samat ti agas nga inusar mo iti buok ko. Ay nawaw, sana peke day jay, Mare. Kat no iso, di kamayata na brand. Apay nga ron akastoy ti napasamak iti buok ko ngay. Ala, san mo takas ta asigod No ti agas ti ayan ti parikot, Mare. O di kasta kumati napasamak, edi nagpareban ka ang amsan mat. Late reaction lang ti buok ko. Iso nga itala ang matamadlaw ko. Ay, Mare, no kayat mo, umay ka dito'y balay, takitangin ta. Talaga nga umayak Mari. Urayom laang ang makaawit kami. Bye! Okay. Urayan ka, Mare.
Kita man tinapasama kiti buok na. Daytan ni tatang kitain nyo. Ay nawaw, kaslaan na puuran Mike. Ay, san mo't akas ta idi kahit amangan kat no nagbits dagitoy tatang. Kita maray. Kita tinapasamak iti buok ko. Ay nawaw, apay nga yakas tamot dun maray. Jakman amukang ka. Pekin samat ti agas nga inusar mo. Late reaction lang ti buok ko. Late reaction mo't nga ibagbagam mare. Kabala ka panagnikan asan apeke ti agas nga inusar ko iti buok mo mare. Apay nga rod akas to'y tinapasamak iti buok ko. Mare, ada klientek ita. No kayat mo, agsubli ka inton Lunes, tapag saritaan ta ti maipapan iti buok mo. Ay nawaw. Apay nga inton Lunis pailaan. Ada nga rod naka-schedule a customer ko ita, mare. Amangan mo't nga min no, nagbits kayo so kasta tinapasama kiti buok mo. Ay sana. Ay no kasta nga rod, agsubli ka inton Lunes, tapno nawayata nga agsarita, mare. Nasabat ko ni Mary Grace di tadalan itay, bakit? Kat, anyat imbaganakan ka nga eh. Awan mat kat di, ngam nakitak ti buok na. Kaslaan na puuran si ka. Ay, natapag ang nagbits day jay. Iso kas di tinapasama kiti buok na. Ay nawaw, hindi mo binili na ya. Katimbagak mo't asa na mabalin nga agbits, ta delikado. Matlagayam. Una, ngam no'y naramid na lata. Ay, anya ngay nga rod. Talaga ang madadaol ti buok na Sa ita, siyak ti umay napapaan. Ay na, mapanagnakaklaang ang nagbits day jay babae Relax ka nila, ang bakit? Alawanan. Ala, agrubuatak mo tan. Taadamot klientek ita. Makaamo kayo mo tan amangan, wan. Kahit anya ngay timpaganin na umigan ka. Awampay nga rod nanang. Ay nawaw. Kunak man mo iti ayan dati nagapwam. Won, ngam saan kami nakapagsarita na sayaat. Na. Apay ngay. Won ata adda ka nga rod kliyente na nanang. Ay kabisi nga rod ano kasta. Urayak pa'y ti Lunes. Makapaasar day a babae. Manusam latan anak ko. Anya ngay nga raw. Kada mo naka-schedule gayam nga ramidin na. Mabit man laang, Nana Betty. Ay, ada ka di masapul mo, naume, balasang ka. Adala kayat ko ang maamuan, Nana. Anyat kayat mo ang maamuan. Kwa nga mi, Nana, agrek-reklamo ni Mary Grace kanyak. Nadadaal ka no tibuk na. Kahit ko lang maamuan no, nagbits kayo, idi. Idi, baro atawan, Nana. Ay, Juan! Nagbits kami. Ta si dagmat iti bits ti ayan dagiti kasinsin na. Na, kunak tupay kat. Apay ka day. Anya ti koneksyon ti panakadadaal ti buok na itay na kaw. Nana, bawal ngamin ti agbits no nariban ti buok na. Aya! Wala na. Isu ti may sa apakadadailan ti buok. Binilin ko mo't ni Mary Grace. Ingam no apay mo na nagbits pa'y laang, Nana. Kaya ko na bait ngagsarita kayo kanubot ita. O Nana, isutin bagak. Agsubli ita alunes, ta kita agtibok na. Ang kas na kunayo itay, kat nagbits kayo mat. Kaya ta sa wanday ta, basol na. No apay akas di tinapasama kitibok na. Anyat plano iti buok ko, Mare. Mare, agpudno ka man kanyak. Nagbits kayo anya. Ni, sana? Ay nawaw, saan tayon nga ubing, Mare? Late reaction la ang ti buok ko, iso akastoy. Itala ang anakitak. Naibaga ni Nana Betty ang nagbits kayo kano, idi baro atawan. Kaya ta sa wanday ta, basol mo no apay nadadaol ta buok mo, Mare. Ay kwa, Mare. Iso akas ta tinapasamak iti buok mo. Tanatangkan ti ulom. Angam no makapagsao ka. Kasla basol ko, Mare. Kastoy na nga rodan, Mare. Awan ti aramidam. Awanan na, tabasol mo mat. No kayat mo?
Sa bali man na nabayad. Anya, rupat kwarta ka mo. Umuna iti amin, basol mo no apay akasta tinapasamak iti buok mo, mare. Maikatwa, saan alibre ti agas nga usarek para iti natadael a buok mo? Ipus ka, Mare. Saan anasaya ti kastangar aramidom? Basol ko pa'y ita, mare? Siya akong ti madanagan para kin ka anak tao. Ay nawaw, anya launay ti pagdanagan nyo, tatang. Kasanon no ipos na ka na dya, Grace. Ay, adakin ko na day tatang. Di ka mabutang. Anya ko matpagbut nga ngay tatang, katawan mo't dakas ngay naramid ko kenkwana. Basol na, no apayakas di tinapasamak kiti buok na. Tangken ulo mo't ngamin. Imbagak lang arudan, inaramid na pailaan. Basol mo mo lang, no apayakas ta tinapasamak kiti buok mo. Naa, Imbaga mo gayam ni Naumay, sana mabalay ngag-swimming ka. Inarawin mo pa ilang, may. saan asyak ti kalkalabanan na? Tatalaga nga ipus ko na eh. Saan na mabutang dayjay? Nga may, amuna nga wambasol na. No ipus ko, sigurado ang maapiktaran ti negosyo na. Ay. Di kag dardarasuraos. Tamangan kit day no sika, ti mapabay na nanakaw. Dayta ti imposible ang mapasamak nanang. Ay napaw, kasaritam ki di ti gayam mau. Tapno matulungan na ka. Kita man tabuok mo nay. Singiran nak nga rod manan nanang. Ay kay natural. Nagbayad ka manahin. Tasa bali at treatment data ako nada. Anya ti ekspektara. Libre. Kabasol mo man. No apaya na dadaal tabuok mo. Kumusta mo't nga tatibuok ni Grace? Diyak ang mula kay. Ay nawaw, saan kaya nagsarsarita? Sipod pinagsasawan na. Saanin lakay. Ang ada ka di solusyon ti parikot na, bakit? Ada ang kasano nga ron. Katsyak mo ti pabasulan na. Uray amuna nga adamot nagkurangan na. Ipilit na a late reaction ka no ti buok na. Late reaction mo't nga ibagbagana? Ay, dayta nga rod ka. Di na amot taltalang gwatangan na. Nga ngam tulungan talatta bakit? Kaasi mo't. Ikat iti discount. Ngam iso ati umay ditoy. Iso ti makisarita. Ta iso ti kasapulan iti tulong ko. Naimbag abigat mo, Mari Naumay. Anya ti masapol mo, mare. Tulungan na ko maiti parikot ko, Mare. Tibuok ko, Mare. Ne? Kunaklakit din, no. Nagpasalon ka? Saan pa'y nga road? Awam mo oras kong agbiyahe. Si kalaangan ti amok ang makatulong kanyak. Ay, mare, naimbaglaangan tawan kliyente kita. Mayat nga road ti timing ko, Mare. Si kantumot ngamin, mare. Agar aramid ka iti pagparikutan. Jak ekspektaran akas to iti mapasamak iti buok ko, Mare. Ay, mare, inton sumaruno ngamin. Dumngeg, kan agtungpal ka adda maibagaken ka. Di ka agpakalaeng, tanay, kitam. Si kamot lang ti agparikot iti udi na. Ay, nawaw! No adda nagkurangam, aklunam. Di mo ipabasol iti sabali a tao, no ammom abasol mo mat. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.